Resilgi Senapati Brigade ki Makada Maram Battalion Sinduna Know Your Army Mela Wilong Kulda Pangtokre Mela Ajuda Kuliki Mahirway Amadi Nahakiana Saruk Yaki Tarum Ajuda Kusukulai Kaya Sutki Senapati Brigade ki Makada Jalamukhi Battalion ki Kangbuna Thado People's Liberation Army ki Kadar Ani Modbung Kuldeki Fare Hari Assam Rifles ki PRO ki Cherol Amana Fagalabami Ani Aduki Maming Lilen Lovum Sahi Nifu Apokpa Kamko Lovum Teza Veng Ketel Man Bidagini Atopa Amaduna Rilkam Kongsai Sahi Kunganipan Apokpa Ril Sutang Kongsai Iqbal Chanapati District Gini Hari Makoidigi 9mm pistol Ani Maru Tareka Konana Fangle Hari Senapati Brigade ki Maram Battalion Sinduna Senapati District ki ti Kulen Kulda Liam Nalayam ki Kiem Amaga Luinana Haksil ki Sexil Thorangi Matangda lecture program ama Pangtokre Punna Mio Sama Yang Kairom Layang Baga Luinana Hida Lang Tixing Su Liam na Yan Toki ISTV network na Sanduk Liba Z channel sing audit Tawana Maram Oduna Ngasidagi Hayang Faba Z ki channel sing Yang Mada Miyam na Kudung Sa Bakara Mayok Nagani Masigi Damak Warok Dana ba ISTV network na Kangalakli Amuk kahana atin na break amatang laminasi. Oza, pain relief ointment. Huang naba, kok sikpa, tang sikpa, puna blising buda, sinaba yarba, lipsa klub na putok saba, Oza. Atian break amalami na raba matungda makataba pau pizari. Brahmarpur Nahabam Women's Welfare Association Gemela Sangamangasi, Yaskul Kendri MLA Isa na Hangdokre, Tarum Gamari Lena MLA Isa na Haikivada, Fellows Compound Digi Horak Deba Takel Kong Kenel Asui Common Okram Sutek Faba Ising Santa Kigadavani. Kenel Asui Matamga Sunaba Mong da Semga Sagapa Pam Labasu, Sel Tumgi Pivum da Awaba Labana, Housing Makidi Sapsana Apama Mong da Semjin Bangamdri. Miyam gi yenglaga semjinna ba honari haiki amol pasu hen election ba duna hojik ti taken ko phibam si yam phattaba mafam mong da leiraba masi kannana bhona dai kai to bai age do ai kano assembly da choi pukhacha gram ni masi yargadi drain sina khong si kallaga matai da drain oina chalhan na ba adugumba policy program amtang sembi bai yar dia de kanna taksan jabne sarkar da so adu laibak faragadi adu pesagi phibam faragadi adugumba potu chahi ama nigi manung da susai soidene yarokani hai bai thaja jai Manipur ki cabinet mifamna Bishnupur ki Lakoi Patpu Tourism Department da Pito Kragani Haiba Warep ki Matangda Yangoi Ningtau Lai Taugal Lupki Apun Mamifam Pangtuktuna Yaning Taba Fongdokre Mifam Maduna Warep Ahumsu Lauri Haidi Siza IQR Foundation Amadi TS Basanta IPS Anina Kusam Naduna Nambol Kendriki Manung Sanba Waheng Kumanda Liam na Mit Layang Bagal Loinana Ataba Mamalda Mitki Surgery Camp Amasu Pangtokre Punam Mi Chahum Hena Dr. Tarik na Layengki. Hauzik Ladiba Food Safety Officer Mapan Asi Rules and Regulations ki Wamada Hapkibane. Food Safety Officer Singh Amadi CMO Imphal West Food Consultant Wena Hapkibaki RR Galwenana Masigi White Paper Ama Putokadabani Haina KCP Poire Maiti Lupna Fongdorakri. Lobasigi Publicity Secretary Malem Nganda Maiti Gisterol Amana Microscopic Maribu Governmenta District Food Inspector Insars Male Health Supervisor Anina Food Inspector Insas Amadi Male Health Worker Ahumna Food Inspector Insas Wena Hapsin Ki Food Safety Officer Haidiba Post Asi Chinsa Kamari Lainana Training Satpana Traga Training Fanglaba Musing Wagadavani Hauzik Aran Mamongda Famsing Asibu Paheliba Sing Asi RR Yadabata Natana Makataba Training Amatasu Satriba Musing Ne Masiguma Miyoi Kaya Hapsilapodigi Chinsaka Mari Lenava Tabak Singh Paikat Nabaladiva Food Safety and Standard Information Wing Mapung Fana Matau Toba Ngamlak Tabadigi Haukiba Sahi Karadigi Mahiroi Loop Amadi Civil Society Loop Kayana Fong Na Thoraktuna Chinsaka Mari Lenava Tabak Singh Paikat Pani Hairi
Manipur Sarkar na handakta linkat kiba Manipur University of Culture da Maitai Pung Isai Amadi Puya Wari Libagi Department ama hangbiyu haizabada University asigi Vice Chancellor na Yabidre haina lining Tosana Mai Tawal Kanglup na Fongtolakli. Hiramasiga Mari Lenana Makata na Kongjang Sangsilagani Haidi. Association for Promotion of Meritorious Students of Zimarongi Sahi Kungamanga Mapung Parakpagi Silver Zubli Tarunga Mari Lenana State level sport painting competition among Ngasi, Zimarong is the labor Tangzam Bilisandra and Maipapi Community Hall the Pangtokre. Category Ahum Tona, Atoy Ahen Tanaki, Mahiroi Sama Hemana Saruk Yaki. Ngasi competition adu the class 3 the 5 Pabagi Kanglupta, Sacred Heart School Gi, Taudam Helen Drona, Ahanba, Nongpok Mahikolgi, Onia, Konsam Anisuba, DAV Public School Gi KS Dia Sorina Ahum Suba Takre. Class 6 the 8 Pabagi Kanglupta, DAV Public School Gi, Talen Kaidem Ahanba, Heritage Convent Kening Tozam, Danamadana Anisuba Amasung Maria Montessori Gi Wenam, Catherine Ahum Suba Takre. Class 9 Gi 12 Pabagida, DK Higher Secondary Gi Yangkom, Zoe Batana Ahanba, Sisu Nista Niketan Gi Malemganba, Waikom na Anisuba, Imphal Valley Academy Gi Yumnam Rahulna Ahum Suba Takre. ILPG Anova Bill Ama Potoknamagi Matangda Sip Minister na Anirak Suba when all political parties singimi from Ama Ta Asigi Mapanda Kokre Hadi. Babu Parada Leba Zamia Ulma Manipuna Hayeng Idul Fitr Gamari Lenana Namas Kitaram Pangtokane Kumayasna Lakpada Lamda Masjid Leminariba Kangduk Kudimak Nungsi Sanana Himinanaba Amati Apun Mika Sectum Ngakminaduna Santi Purapo Oresuno Haina Yapa Pausel Pirakti. Hausi Makataba Tanabagi Pau, Boyading Tozam Digi Pangbigani. Ngasigi Sanabagi Makataba Pauda Tennis. Asamgi Harsita Bora Amadi Krisi Borogi Zurana Nupi Masagi Nupa Masagi Su Asamgi Kritanta Sarma Amadi Karan Bora Daski Zurana Aita Under 16 Championship Series Tennis Tournament ki doubles ki title Lokre. All India Tennis Association gi Makhada Manipurna Yumbu Oiduna Mapal gi tennis sanaroi Nupa Masa Amadi Nupi Masa Tarani Thoi Yauna Punna sanaroi Kuntare na Saru Yaduna Lampet Bat Officer Club ki tennis courta Manipur Tennis Association Sinduna Thasigi Tang Mari Degi Sathariba Aita Under 16 Boys and Girls Championship Series Tennis Tournament ki Ngasi Sanakiba Nupi Masagi doubles ki final da Assam gi Harsita Bora Amadi Kristi Borogi Zurana Assam gi Bibhoti Amadi Ibha Rasahagi Zurabu Set Ani Sino Taret Taruk tie breaker Taret Mari Amadi Taret Taruk tie breaker Taruk Amada Maithiba Piduna Nupi Masagi title Laukibani Amaromda Nupa Masagi Sanakiba doubles ki Aroiba Mesta Assam gi Kritanta Sharma Amadi Karan Bora Daski Zurana Maharashtra gi Nihal Kothari Amadi Manipur gi Lusing Lukrambu Set Aniyama 0 Taruk Mari da Maithiba Pikibani. Tournament Asigi Nipi Masagi singles ki final da Assam gi Rishabh Verma Amadi Andhra Pradesh ki Hasit Srujan Jiga Nupa Masagi final dana Assam gi Ibarat Shaha Amadi State Asigi Kriti Boroga Sanaragani. Ngasi Sanakiba Nupa Masagi Ahanba semi final match da Assam gi Rishabh Sharmana State Asigi Kritanta Sharmabu set Taruk Ani Taret Mangada Anisuba semi final da Andhra Pradesh ki Harsit na Assam gi Karan Bora Daspu set Ani Sino Taruk Ani da Maithiba Piduna final Sankhibani. Nipi Masagi Sanakiba Ahanba semi final match da Assam gi Iba Raid Sahana West Bengal gi Madhurima Majumdarbu set Ani Sino Mari Ani da Maithiba Pikhi. Amadi Anisuba semi final match da Assam gi Kirsi Borona West Bengal gi Sasta Bisa Gospu set Ani Sino Mari Ani da Maithiba Piduna final Sankre. Tournament asigi Nupa Masa Amadi Nipi Masagi Aroiba single match Hayeng Ayu Pung 3 tabada sanaragani. Manipurna Maharashtra bu Maithiba Piduna Junior Girls National Football Championship ki quarter final Sankre. All India Football Federation da Sinduna
ओडिशा की कटकता था सिगी टांग अमदगी टीम कुनमरीना ग्रुप तरुक थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा मणिपुर की अनिसुबा मैचता महाराष्ट्रबु गोल निफाल सिनोदा माइथिबु पिदुना क्वार्टर फाइनल संखिबनी मणिपुर की माइपापगी गोल सिंगदु एन रतन बलाना मैच की मरी सुबा कुलुमदोई सुबा यांखै मंगा सुबा मदी हुंफु माथोई सुबा मिनिटा गोल मरी चनखी अतोप गोल मरी अदुना काश्मीना अमदी दयाना मैच की यांखै निपाल सुबा हुंफु 33 सुबा अमदी मैच की मरफु माथोई सुबा अमदी मरफु 13 सुबा मिनिटा गोल अनि अनि चंदुना मैच असि माइपाखिबनी मणिपुर की मथंगी सानगदबा क्वार्टर फाइनल मैच था सिगी टांग निपालदा ओडिशा की बारबटी स्टेडियम दा नुंथिल पुंग 3:30 ताबदा झारखंड गा सानरगनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की सलीबा सही 2016 दगी 2020 फाउबगी सही मरिगी टाम की नौना थौ पुगदबा ऑफिस बिहार सिंह खनबगी इलेक्शन था सिगी टांग तारदा पांगथोकदोरिबा सिगी मरी लेनाना ngasi मियोई कुंतरुक नॉमिनेशन फाइन पिसनखरे सही मरिगी टाम मसिदा प्रेसिडेंट की फम खनबदा मियोई अनि सिटीजन क्लब सोबम लेकाइदगी डब्ल्यू मनिहार यूएसए खुराइदगी आई सुरंजोइना नॉमिनेशन फाइन तौकी वाइस प्रेसिडेंट की फम मरी खनगदबदा मियोई निफाल नॉमिनेशन फाइन तौकी एग्जीक्यूटिव मेंबर की फम तरा की मनुंगदा मियोई 15 नॉमिनेशन फाइन तौखरे थासिगी तांग तरादा पांगथोकदोरिबा इलेक्शन असिदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी एसोसिएशन हुंफुगी मियोई अमममना वोट थादनगनी हाइना इलेक्शन की आरओ डब्ल्यू याइमना फोंदोरगले हजिमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिदा एफिलिएट तौबा क्लब अच्छी पुनः मसिंग हुंफुनी क्लब खुदिंग की मेंबर अमम इलेक्शन अच्छी पांगथोना बुइदबते मेंबर अममना क्वालिफाई ओय अदना पुनः मेंबर हुंफु सिना अंदकी इलेक्शन असिदा वोटर ओइगदोरिबनी मोय सिंगसिना खनगदोरिसि प्रेसिडेंट अमा वाइस मरी ट्रेजरर अमा अमसुंग एग्जीक्यूटिव मेंबर तरानी मखा ताबा सानबगी पाव अमुक फंगबिगनी लोकताक ब्रिगेड की नोने बटालियन पावर लिफ्टिंग सानरोई के मार्सी इनपुई की सानखोनब की मसाक अमदी सेल की मटेंग पीखरे तमिलोंग की लगाइरोंग खुलदगी के मार्सी जमशेदपुर पांगथोकिबा नेशनल डेडलिफ्ट चैंपियनशिप गोल्ड मेडल फंगलखी उदयपुर पांगथोकिबा एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मरी सुबह पोजीशन तारखी हौजिक हौजिक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की दमक कन्ना होनरिबा असि येंगलगा मटेंग असि पीखिबनी TIS Vidasandra Singh Football Academy dagi grassroots phase dagi haurakhiba housing all India Football Federation Regional Academy under 19s ki training the yauriba sanaroi Marangtem Jayananda da Indian Oil Scholarship ki damak khalakle Mahaku Scholarship asigi damak khalakpada academy asina harau nungaiba phongdokpaga loinana tungda afaba football sanaroi ama oresano hairi Karnataka ki Basugudi Aquatic Center da sathariba nifu humdoi suba Glaymark Junior National Aquatic Championship ta Manipur ge swimmer Laikhuram Rikina silver medal fangle ngarang hogdokhiba championship asida boys group 2 ge meters samagi breaststroke ta Rikina ani suba position ta khibani hauzik ngasi ge ainga sagi pau phangbigani ICAR लम्फेल पार्ट की फंगबा पाउदा ngasi की ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 38.5 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 19.3 नुक्सित यावबा इसिंग मनल की सांग अयुक्ता सादा मन तरani होई नुथिलदा सादा मन तरम होई ngasi की नोंग सुखिबा की सांग 13.9 मिलीमीटर ni लोइसिलकदा ngasi gi maroiba pau amuk hana Kangru Masul gi marakta nungsinadana singsep thajinba miu sinigi section aba chief minister Okram Ibobina Androda ki hom gi kumai hogdokpada phongdokre Rims ta angang unabada nupi ama sire piendraba miyamna rims ki air block amang ata thonkhre amadi Assam ki nupa masa amadi nupi masa na Aita under 16 championship series tennis tournament ki doubles ki title lokhre
ngasi ISTV na pijaba pau matang asida loizare miyang tabiriba punamakpu amaka hanna firumjari.